inshuti bakunzi bagenzi magazine tugiye kubagezaho aho icyorezo cya covid gihagaze mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange ndetse na gahunda ijyanye n'inkingo. Turi kumwe na Dr. Josette Nahimana ushinzwe porogaramu y'ikingira mu ishami ry'umuryango w'abibumbye gishinzwe ubuzima OMS mu Rwanda. Tubaye ikaze. Murakoze. COVID-19 cyaduka abahanga mu buzima bagiye ku rugamba rwo gushaka inkingo, imiti, ubu twavuga ko rugeze he intambwe yo gushaka inkingo ndetse n'imiti. Ubu tugeze ku rwego rushimishije. Mu minsi ya mbere byari bigoye cyane. Ndibuka ko mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2020 kujya kurangira hari inkingo zigeze kuri 3, ubwoko butatu bw'inkingo. Byari bikomeye rero kugira ngo izo nkingo zizahaze isi yose nk'uko yari zikeneye. Ariko nk'uko abantu bakomeje, inganda zakomeje gukora ubushakashatsi, inkingo zagiye ziyongera. Uyu munsi wa none ubu tuvugana, OMS imaze gutanga uburenganzira ku nkingo, ku bwoko bw'inkingo bugeze mu 10. Ibyo rero byarafashije cyane, byarafashije kugira ngo abaturage bo ku isi yose babashe kubona inkingo zihagije. Niba rero hari inganda zikabakaba 10 zimaze kwemererwa gukora izo nkingo, gukora production y'inkingo, izo nkingo zikaba kwifashishwa mu guhangana n'iki cyorezo. Icyo ni ikintu cyiza twishimira nka WHO, ko hashyizwemo ingufu zihagije inkingo zikaboneka. Mumaze kubigarukaho mwishimira nka OMS ko ibihugu byakoze inkingo z'ubwoko butandukanye, ariko se ubushobozi bw'izo nkingo mu guhangana na COVID-19 buhagaze gute? Ubushobozi burahari cyane mu bihereranye no kugabanya umubare w'abantu baremba cyangwa se bajya mu bitaro. Mu bisanzwe inkingo uko zihagaze uyu munsi wa none, ubushobozi cyangwa se ububasha bwo kurinda umuntu kwandura ntabwo ari bunini cyane. Nyirango twarabibonye n'ubu ngubu ari nabwo butumwa duha abantu bashobora kuba bavuga bati ntabwo nzikingiza, n'ubundi uwikingije arandura, n'ubundi abikingije bararwara. Abantu bagomba kubimenya ko inkingo dufite uyu munsi wa none zifite ububasha bukomeye bwo kurinda abantu kuremba ngo bajye mu bitaro ari benshi. Kandi ngira ngo no mu Rwanda twarabibonye, twagize iyi experience muri iyi variant nshyashya ya Omicron. Twabonye ko handuye abantu benshi cyane, ntabwo bitandukanye no mu kwezi kwa 12 no mu kwa mbere umwaka ushize muri 2020 mu kwezi kwa 12 nabwo twari dufite abantu benshi. Ariko muribuka igihe cyo mu kwezi kwa 7 umwaka ushize wa 2021 nabwo twagize abantu benshi barwaye, ariko abantu benshi bajya mu bitaro kandi bararemba. Rero inkingo zatanze umusaruro, kuko ubu ngubu nta bantu benshi barembeye mu bitaro. Ikigaragara ni uko rero izi nkingo zirakora. Njya nkunda gutanga urugero rwa gripe. Ngira ngo urabizi ko umuntu ashobora kurwara gripe, ariko ni gake, ayo makuru nta nayo njya menya, njya numva ko umuntu yarwara gripe ngo abe hospitalize ajye mu bitaro. Iba ari gripe, akagira ibimenyetso, akagira umuriro, akumva arananiwe, ariko akagenda akaryama, akaruhuka, agafata ibinini by'umuriro, nyuma y'iminsi mike akaba yakize. Rero njya mvuga ko na COVID-19 izageraho ubwo bukana bwayo bukagabanuka,
kubera nyine inkingo, ukagera ku rwego kuko isigara ari indwara ifata umuntu akamera nka giripe, akayirwara akaruhuka, agafata imiti yoroheje, hanyuma nyuma yaho agakira, ubuzima bugakomeza. Noneho mu Rwanda ruhagaze gute mu bijyanye no gukingira? Amakuru aratangwa mu bijyanye no gukingira mu Rwanda, biragenda neza. Ngira ngo kugeza uyu munsi wa none abaturage basaga miliyoni 8 bamaze guhabwa nibura doze imwe y'urukingo, ariko nanone abaturage bageze muri miliyoni 6,676 n'abandi bakeya barengaho bamaze kubona urukingo rwa kabiri. Hanyuma abakaba mu bihumbi 800 bamaze kubona rwa rukingo rushimangira. Iki rero ni ikigaragaza ko ikingira rigenda neza, kandi turashimira abaturage bakomeje kubyitabira, bakomeje kumva ubutumwa bahabwa no kuza kwitabira urukingo kugira ngo dukomeze guhangana n'iki cyorezo. Umubare w'abamaze guhabwa urukingo byibuze doze ya mbere muvuze ko byibuze bishimishije, urimo gutanga umusaruro mu Rwanda. Ikigaragara ni uko nubwo imibare y'abantu bandura biyongereye, ariko imibare y'abaremba yaragabanutse. Ubu rero niho twavuga ko ari umusaruro ufatika. Ntabwo twagiye muri kese nk'iyo twagize muri 2021 mu kwezi kwa mbere cyangwa se mu kwezi kwa gatandatu no kwa karindwi, murabyibuka ko icyo gihe twari muri guma mu rugo. Ariko murabona ko ubu ngubu nta guma mu rugo yagiyeho, abantu benshi baranduye, bamwe benshi rwose nta n'ibimenyetso bari bafite, barakira, abarembye ntabwo babaye benshi. Ibyo rero twabyita ko harimo ingamba za zindi nyine dusanganywe zo kwambara neza agapfukamunwa, zo guhana intera, ariko harimo na contribution y'urukingo. Hari abantu bahuje ingingo y'imyemerere ndetse abandi babivuga no kuba zateza ibibazo ubuzima. Nkawe OMS mugira uruhare mu kwemeza izo nkingo, ni ubuhe butumwa mwaha abo bantu bafite iyo myitwarire? OMS icyo dukora ni ugutanga amakuru. Yego, ni ugutanga amakuru ku nkingo, ni ugutanga amakuru ku mikorere y'inkingo. OMS bifite abakozi hirya no hino bashinzwe communication, bashinzwe gutanga amakuru, bashinzwe gukangurira abantu gukingirwa. Ibyo ni ibibazo bijyanye n'imyemerere, birumvikana muri za sosiyete zose ku isi, zose bibaho. Ntabwo abantu bakwakira ibintu kimwe, ariko OMS icyo ikora ni ukomeza gutanga ubutumwa nk'uko buri, ariko nanone ubutumwa buri basé sur la science, evidence ziri basé ku bushakashatsi, abantu bagahabwa ayo makuru kugira ngo bakomeze bikingize. Ikindi ni uko OMS niyo yemeza inkingo ko zikoreshwa, iba yarazikoreye rero, iba yarakurikiranye uko zakozwe, ibyo nakwita n'amageragezwa yose agenda akorwa, cyangwa se icyo twita mu cyongereza za clinical trial. OMS irazikurikirana ikareba neza ko amahame yose ajyanye no gukora inkingo yakurikijwe, ikamenya ko amahame y'ubuziranenge yakurikijwe. Ayo makuru yose ikayegeranya, ikabona gutanga uburenganzira kuko iba yaragiye ibikurikirana byose uko byagenze. Ni icyo ngicyo nabivugaho, ariko hari n'amatimu abashinzwe gutanga ubutumwa, gusakaza ubutumwa kugira ngo abantu be kugendera ku bihuha, ahubwo bagendere kuri evidence. Umugore wonsa n'utwite ugifite ibyinjirira yo guhabwa urukingo, we mwamuha ubuhe butumwa? Barakingirwa. Kugeza uyu munsi wa none nta kibazo cyagaragaye cy'uko umugore utwite cyangwa umugore wonsa urukingo rumugiraho ingaruka zidasanzwe. Kugeza uyu munsi wa none nta ngaruka zihari,
nabo barakingirwa nta kibazo. mwagira ubutumwa bwihariye mwaha abaza kuri iki kiganiro? Ubutumwa bwihariye nabaha ni uko bikingiza, ni uko bambara neza agapfukamunwa, ni uko uwumva atameze neza yagaragaje bya bimenyetso nk'uko bagiye babibwirwa, yakwihutira kujya kwa muganga gukoresha tesite, ariko nanone ni uko bakomeza no gukaraba intoki. Ni ukuvuga ngo ni bya bintu bine by'ibanze: gukaraba intoki, guhana intera, kwambara agapfukamunwa, kwikingiza. Dr. Rosette, ndabashimiye cyane kuba umwanya wanyu mwaduhaye. Murakoze cyane. namwe mwese mwakurikiye iki kiganiro ndabashimiye kandi mbifuriza ubuzima buzira covid. mwari kumwe nanjye umukunzi Mediatrice